Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Müslümanlar, abiler, ablalar. Hz. Hüseyin ve yarenlerinin şehit edilişinin yıl dönümü. Aşura günü, matem günü, yas günü. Binlerce yıl öncesinde kalmış bir matem ama her gün, her saat matemimize matemler katan olaylar, acılar yaşıyoruz. Çağın Kerbelası Gazze, Yemen, Suriye, Bangladeş, Keşmir, Doğu Türkistan ve daha nice Kerbelalar. Aşura günü Kerbela olayının yıl dönümü vesilesiyle Şehitler Kervanı platformu tarafından düzenlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها تقولوا لمن يقتل في والحمد لله رب العالمين الفاتحة. كربلا ورزمان بحزر فرياد وفقار. كربلا ورزمان بحزر فرياد وفقار. شهد سري والعقلان شكور يكيونا جبر زلوى يزيد. Bugün 10 Muharrem. Yani biz eskiden okuduğumuz kitaplarda, karıştırdığımız sayfalarda her yer Aşura, her yer Kerbela şeklinde sloganımız vardı. Evet, tarih sayfasında okuduğumuz Kerbela hadisesi artısıyla eksisiyle İslam tarihinde ve bizim gönlümüzde her zaman yerini korumuştur ve korumaya da devam edecektir inşallah. Biz Muharrem'in 10'unu İslam tarihi açısından iki kısma ayırıyoruz. Birincisi, özellikle tarih sahnesinde birçok peygamberlerle ilgili müjdeli haberlerin olduğu gün olarak biliyoruz. Yani Hz. Adem'in tevbesinin kabul edildiği, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan kurtulduğu, Hz. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıktığı, Hz. Musa Aleyhisselam'ın deniz yarıldıktan sonra denizden kurtulduğu ve diğer peygamberlere ait ne kadar müjdeli haberler varsa biz bunları okuduğumuzda, biz bunları karıştırdığımızda tarih sayfalarında hep müjdeli olarak gördüğümüz ve gerçekten yüreğimize su serpen hususlardır. Ama bütün bu güzel haberler, müjdeler bir tarafa, Kerbela diye bildiğimiz
Biz Kufe'ye yakın Fırat Nehri'nin kenarında bulunan küçük bir yerde İmam Hüseyin'in çağdaş, otoriter, saltanat ve güç sarhoşluğuna müptela olmuşlara karşı dimdik ayakta duran ve izzeti, onuru, şehadeti benimseyen bir tavır, bir duruş olarak görüyoruz. Ve bu gönlümüzü yaran, içimizi parçalayan bir hadisedir. Biz bu olayın tarihsel sürecini burada anlatacak durumda değiliz. Ama birkaç pasajı da buradan ifade etmeden de geçemeyeceğim değerli kardeşlerim. Çağın Kerbelası Gazze'ye geçmeden önce İmam Hüseyin'in o dönemde yaşadığı 72 aile efradıyla birlikte zalim saltanatın sembolü ve simgesi olan Yezid'e karşı direnişin, Yezid'e karşı başkaldırının, kıyamın mektebini ve bu konudaki tavrını ortaya koymuştur değerli kardeşlerim. Bu acı hadiseyi biz okuduğumuz zaman hep şunu söyleriz. Ya keşke ben de o dönemde yaşasaydım da İmam Hüseyin'in yanında sah bağlardım. Ben onun aile efradından biri olarak onunla beraber şehit olurken, altından düşerken, mübarek cesedi parçalanırken ben onun üzerinde bulunsaydım. Ama değerli kardeşlerim, o güne hayıflanıyoruz. O gün için gerçekten yüreğimiz parçalanıyor. İmam Hüseyin'i dinleyen, İmam Hüseyin'in isminin geçtiği zamanlarda Allah'ın eren kulları gözyaşlarına hakim olamıyorlar. İmam Hüseyin bir kıyam önderi. İmam Hüseyin beşer tarihinde gerek beşeri sistemlerde ve gerekse de vahiy sistemine dayalı olan bütün sistemler için ölümü öldüren bir kıyamdır. Ve biz İmam Hüseyin'in 72 ashabıyla birlikte orada bir ay boyunca etrafı kuşatılıyor. Kıymetli kardeşlerim, çok önemli bir pasaj burada dile getirmek istiyorum. İmam Hüseyin hicri ayları bilen varsa kardeşlerimiz iyi hesaplayabilirler. Zilhicce'nin 8'i veya 9'unda Mekke'den Kufe'ye yani Kerbela'ya hareket etmek için yola çıkıyor. Zilhicce'nin 8'i veya 9'u. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Zilhicce'nin 10'u biliyorsunuz ki haccın Arafat'ta makbul gördüğü bir dönemdir. Ve hac ibadetinin makbulüne yani hac ibadetini ifa ederken 10 Zilhicce'yi beklemeden 2 gün kala Mekke'yi terk ediyor. Şimdi soruyorum, acaba bizler olsaydık ya şu hac ibadetimizi de ifa edelim, ondan sonra yola çıkalım, ondan sonra kıyamımızı daha sonra ifa etmeye çalışalım. Ama bakın hac ibadetini 2 gün kala yerine getirmeden yola çıkıyor. Çünkü bir ses, yola çıkmalısın. Çünkü bir ses, Yezid'in saltanatı, Yezid'in İslam ümmetine gaddar bir şekilde başına musibet olmuş bir şahsiyetin varlığı altında hac ibadetini yerine getirmek istemedi. Ve yola çıktı, Kerbela'ya gitti. 1 ay boyunca Kerbela'da muhasara altında kaldı. 1 ay. Yani Zilhicce'den sonra Muharrem ayı geliyor. Ve 10 Muharrem'de İmam Hüseyin şehit oluyor. Kıymetli kardeşlerim, biz o günü anlatırken, okurken ağlıyoruz. Demin de söyledim. Keşke ben de o gün yaşasaydım diyoruz. Ama o gün de yaşayanlar bizim gibiydiler.
hem de ashabtandırlar bazıları. Ama maalesef dünya sevgisi, saltanat, koltuk, makam, çıkarlar, efendime söyleyeyim, kendi saltanatlarının idamesi için tarih boyunca bu her zaman olmuştur ve günümüzde de olmaktadır. Evet, çağın Kerbelası Gazze diyoruz. İmam Hüseyin bir ay boyunca muhasara altında kaldı ve şehit edildi. Dediğim gibi ölümü öldüren bir kıyamdır. Bir tavır, bir duruştur. Bir mekteptir. Ve biz bugün bakıyoruz. Gazze tam 9,5 aydır muhasara altındadır. Ve o dönemde İmam Hüseyin yola çıkarken ünlü Arap şairi Ferazdak diyor. Nereye gidiyorsun? Ben diyor Kerbela'ya, Kufe'ye gideceğim. Orada biat alacağım. İslam ümmetinin başına geçeceğim diyor. Ünlü Arap şairi Ferazdak diyor ki, ya İmam, ey Hüseyin, Kufelilerin diyor gönlü seninledir, bilekleri, kılıçları ise sana karşıdır diyor. Kıymetli kardeşlerim, tarih boyunca gönlü Müslümanlarla olup da bilekleri ve kılıçları Müslümanlara karşı kalkan olduğu müddetçe Müslümanlar her dönemde Kerbela yaşanacaktır. Bu kaçınılmazdır. Onun için kendimizi sorgulayalım. Bizim gönlümüz kimden yanaysa bileklerimiz, kalemlerimiz de ondan yana olması lazım. Ve bugün aynı Kerbela'yı biz Gazze'de görüyoruz. Gazze muhasara altında. Gazze çağın despot, zalim, hain, bütün saltanat ve çıkar ehli olanlara karşı dimdik bir şekilde mücadelesini veriyor. Tıpkı İmam Hüseyin ve yarenleri gibi bir başına kalmış. Biz şu an Gazze ile en büyük imtihan olunuyoruz. Keşke ben Kerbela'da olsaydım diyenler bugün Gazze işte yanı başımızda. Haydi bakalım, yüreklerimiz, bileklerimiz neden Gazze için neden Gazze için kalkmıyor? Neden Gazze için biz bu konuda hareket etmiyoruz? Ve bugün Gazze'de 9,5 aydır su verilmiyor. Sağlık hizmetleri her taraf berbat edilmiş, tahrip edilmiş. Eğitim yok olmuş. Hastaneler tahrip edilmiş. Sosyal hayatın her alanı her gün bombalar altında ve katliamlar, her gün onlarca soykırım yaşanıyor. Ama ben Batı'ya, ben Haçlı zihniyetini taşıyanlara bir şey demiyorum. Tıpkı biz Kerbela zamanında yaşamış olsaydık İmam Hüseyin'in yanında, safında yer alacaktık diyenler bugün İslam beldeleri, İslam ümmeti, İslam ülkelerinin başında bulunanlar neden Kerbela'ya hayıflanıyorsunuz? Buyurun Kerbela, çağın Kerbela'sına gelin. Neden saltanatlarınıza, koltuklarınıza yapışmışsınız? Asrın büyük şeytan Amerika'sı ve Avrupa'nın müstekbir emperyal güçlerinin birleşmiş olduğu bir dönemde bizler suspus olmuşuz. Makamlarımıza sarılmışız. Koltuklarımızı kaybetmemek adına gece gündüz çalışıyoruz ve ne yapalım, elimizden bir şey gelmiyor diyoruz. Kıymetli kardeşlerim, imtihanımız çetindir. Vallahi bizim elimizden her şey gelir. Her şey gelir. Ne diyor İmam Hüseyin? İslam uğruna, Kur'an uğruna, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dininin hakim olması için nasıl ki ceddim Muhammed'in dini benim kanımla ayakta kalacaksa, ey kılıçlar vurun beni, parçalayın beni. Bizler de bugün çağın Kerbelası olan Gazze için aynı tavrı ortaya koyabiliriz. Aynı haykırışı yapabiliriz. Duamızla, yardımlarımızla, boykotla ve İslam ümmetinin liderlerini ayağa kaldıracak şekilde her türlü sosyal medya, kendi aramızdaki gündemimizi
çağın Kerbelası Gazze'ye ayıralım. Bakın Gazze bugün Kerbela'dır. Gazze bugün yalnız. Gazze'deki direnişçi kardeşlerimizin ölümü öldüren İmam Hüseyin'in yolunu takip ediyorlar. Onurumuzdurlar, izzetimizdirler. Ümmetin haysiyetini koruyorlar onlar. Ve bizler ise bugün bu meydanlarda toplanarak haykırmaya çalışıyoruz. Kimin gibi? Evet, Kerbela'da nasıl ki İmam Hüseyin yarenleriyle birlikte 72 yarenle birlikte şehit oldu. Ama takdir ilahi bu ya. Hazreti Zeynep, İmam Hüseyin'in kız kardeşi ve onun hasta olan oğlu Zeynel Abidin sadece aile efradından 2 kişi sağ kaldı. Ve bu ikisi kıyamın bütün yönlerini, kıyamın bütün özelliklerini çıplak gözlerle gördüler. Bizzatihi yaşadılar. Bir ciğer parelerini o meydanlarda kaybettiler. Belki canlarını vermediler. Belki şehit olmadılar. Ama Kerbela'yı günümüze taşıdılar. Eğer Hazreti Zeynep olmasaydı, Zeynep'in haykırışı olmasaydı, İmam Zeynel Abidin sağ kalmamış olsaydı, Kerbela denen bir hadiseyi biz bugün bilemeyecektik. O yüzden gerek kadın, gerek erkek, her bir Müslüman olarak bizler ya İmam Hüseyin gibi canımızı Müslümanların kutsal mekanımız olan Mescid-i Aksa'nın uğruna feda edeceğiz ya da Hazreti Zeynep gibi, İmam Zeynel Abidin gibi bu davayı yaşayıncaya kadar haykıracağız, haykıracağız, haykırmaya devam edeceğiz inşallah. Gazze bizim direnişimizdir, Gazze bizim ruhumuzdur, Gazze bizim her şeyimizdir. Rabbim Gazze'yi korusun, Rabbim Gazze için, Mescid-i Aksa için mücadele veren, bu uğurda direniş gösteren, oradaki direnişçi kardeşlerimizi, orada direniş ruhunu ortaya koyan mücahitleri muzaffer eylesin. Bizleri de onlarla mahşer gününde haşretsin. Aynı safta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin livası altında bir arada bulundurmayı bize nasip etsin inşallah diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Gelin evan ev kıymet İroj Jeroja Aşura İroj Jeroja Hazreti Hüseyin İroj Jeroja Roja ku torun Peygamber aleyhissalatu vesselam ji teref xwîn mija ve li çola Kerbelayê hat şehit kirin hoş teref wan ve ji bo çend quruşê dünyayê ji bo çend rojê dünyayê bi xweşî bi rahetî wê saltaneta xwe muhafaza bikin ji bo vî avî torunê Peygamber aleyhissalatu vesselam şehit kirin. Hazreti Hüseyin wextê ku behsa wî tê kirin torunê Peygamber aleyhissalatu vesselam tê bîra me. Wextê ku torunê Peygamber aleyhissalatu vesselam tê gotin belkî di hişê gelekê ji me de gençkî hîn toyê حقی و نحقی کات چپاس شهر تو در دخینه به هیجان و هیجان آوی بلکی جار ناجه ده به سبب کو قرار نه ندجی ده بستینه ancak Hazreti Hüseyin وقتی که درکت ری جمکه ببال کربلای و زیده 5 سالی نیزی 6 سال عمری وی هبو
زانی بود چه دکر حضرت حسین و قراره که سند بود زانی بود بلکی ده نتیجه وید شهادت هیه زانی بود بلکی آیلاوی مالباتاویش طرف وان انسان خوین فربه اوی ور قتل کرن ور شهید کرن جکوفه جوان را مکتوب هاتبون شاندن جه حضرت حسین را گوتبون ور امیل ویدر بیعت بتر بکن لورا یزید نلایق خلافته انسان کی فاسق سرخوش تطورن پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایگو اسلام تمثیل دکد حیات خدا بیتر کار لهمبر خودینا ناسا لهمبر ظالم و زوردستا اسلام تمثیل بکد توی ور کوفه بمرب بیک ام بهفدور دولتا اسلام قوی بکن جبوبی هاوی حضرت حسین در کتبو ری در ری لقای فرزدق هاتبو فرزدق جیره گوتبو نر اوان انسان کشتر مکتوب شاندنه که گوتنه ورن امی بیعت بتر بکن دبریا خو مسلم بن عقیل شاندیه لوی دره بلکی 20,000 انسانی لسر ناوی مسلم بن عقیل جتر بیعت کریه لسر دستیوی انجا اوان انسانا هرچی قصد لیوان بتر بجی شوری وان لهمبر تیه نر دلوی دره ور شهید کرن تجو امتی را لازمه ancak Hazreti Hüseyin lider ki gere biçi şekliyle pek karara xu bisakine bu şekli hareket kir hatta kuhat ki haş çoğla Kerbelayı leve deri ji taraf askeri Yezid ve ku valiye Basra'yı hazar leşker şandı bu peşiya Hazreti Hüseyin peşiyavi birin ketin nabêna wî û Kûfeyê ji hêla din ve jî ketin nabêna wî û cemê Firatê nehiştin ji wê derê taskî av dahî bexwe wer însanê xwînfir bûn van însana lewra saltanatê çavê wan xwîn tije kiribû اوه شهوتا سلطنت ببو سبب کو ببن مانع دنابینا حضرت حسین و مالبات حضرت حسین و جمع فراته و حضرت حسین چاوکو یحیی خوججی آنی زمان مهکی لوی چولی سکنی مهکیش طرف وان خوین فرابه هاتن دور پیچ کرن نهشتن حرکت بک ببال کوفه بجی و ببال جمع فراته بجی به نتیجه حضرت حسین لوی میدان تاوی هفته و دو حب افراد آیلا خو جه اهل بیته شطرف وان انسان به هاتن قتل کرن هاتن شهید کرن حضرت حسین بو سمبول شهادته حضرت حسین بو سمبول سرهلدان لهمبر ظالم و زوردستا اگر حضرت حسین تو نبایا بلکی ده تاریخ ده شیخ سعید و عمر مختار به تو نبانا اوه درسا سرهلدان بلکی با تاجبیر کرنش طرف مسلمانا به ولی روکی پر حزینه تورن پیغمبری که ورشه حس دکر بیدودا سرچوگا خوی ماچی دکر جه طرف وان انسان خوین فر به هاتبو قتل کرن لیبلی جهیلا دنه بجی میراس کی جه عالم اسلام رهشت بو جه امت رهشت بو اوی مؤمن کی چاوال هم بر ظالم و زوردستا حرکت بکه اوی میراس لپی خوشت بو حضرت حسین لپیوی به 1000 سال شونده بلکه 1200 سال شونده ظالم و زوردست وقتی که
حكم خدا عز وجل سر بي عردي راكرن تورن حضرت حسين بلكي میراث چیه حضرت حسین شیخ سعید پهلوی در کتب و میدان لهمبر وان ظالم و زوردستا وقتی که سری راکر پیرکاوی گوتبو ای شیخ دوی تشتی بکه بلکی ناموسامه پایمال ببه بلکی خوینامه ور رجاندن بلکیش طرف انسان زوردست و داده و ازیت لما ور کرن گلو تو به قرار دستینه تو دزانه تو چاوا دکه شیخ سعید پهلوی گوته بود خوینا من جو خوینا حضرت حسین نچیتره نبهاتره مالبات من جو مالبات حضرت حسین نبقیمت تره نبشرف تره که ایرو از حساب مالبات خو بکم حساب خوینا خو بکم و از لهمبر فان ظالم و زوردستا سری رانکم بله ایرو جی کربلایا ایرو هیه چاواد کربلای ده حضرت حسین هات قتل کرن چاواد کربلا آمده ده شیخ سعید قال هات دالقاندن ایرو ده کربلایا جغرافیای اسلامی ده لگلک ولات اسلام خوینا مسلمانا تیرشاندن غزل بر چاوای زیدهی 8 مهایه لبر جاوه مخوینا وان تیرشاندن جه طرف سیونیست آوه جه طرف امپریالیست آوه جی بلکی بهتر به دستک وان انسان که گوه خوشوان قیرین و هوارا را گرتنه جاوه خوشوه خوینه را گرتنه به مال خو به سکوتا خو به دستک خو ایروان سیونیستا دستک دکن لبر جاوه ما کربلا کی دنه ته میدان کو زیدهی 40,000 انسان 40,000 مسلمان طرف سیونیستا بتین شهید کرن 2 هفته و 2 حب جمال باتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام اتبو قتل کرن ایرو زیدهی 40,000 50,000 مسلمان کو خب دعوه خدا وگرتنه خودی تیل دین خدا عز و جل کرنه جبو مقدسات اسلام جبو قدسا شریف آزاد بکن رزگار بکن مجادله کی دخن اورته اخبینا قلهمبر وان ظالم و زوردستا ناخن حسابه نابین خوینا میور رجاندن زارو که وید دسته ویده جرب قرد به یا ربی خذ من دمائنا حتى ترضى يا ربي شو خوينا ما بقرا حتى كنت راضي ببه حضرت حسين جي وانا كنت بقول ميدان كربلاء اگر او دين جد من بخوينا من لسر نقاب مينه يلي شورا ورن لبدنا مخن بدنا مپرچه پرچه بكن اما برا دين جد من لسر نقاب مينه ايرو وارث حضرت حسین لغاز جویان دستان آد نویسینن ده تاریخ اسلامی ده به حرف زیرین نام خود تاریخ اسلامی ده ده نویساندن ابو عبیده و محمد ضیف وان حوالی وانی که بوان را مجادله دکن بلکی حسین عصر منه لهم بر ظالم و زوردستا لهم بر امپریالیستا لهم بر سیونیستا خوینا خوددن رجاندن لبل دین خدا عز و جل ناخن بالنگاه ناموسا مسلمانا ناکن پایمال زارو که وان دسته وان تین قتل کرن زینب عسرامه دبه برا دین خدا عز و جل لسر نگاه برا رب مجمع راضی به اولاد متین شهید کرن تین کشتن خوینا مدد هرکاندن غم تین تنیه نغمه اما يتركي برام أمت هاي وانش مهبه مبتني نهيله مبحالي ما نهيله چاو حضرت حسين لوي ميدان كربلاء بكس هات هشتن برا غزة بكس نمينه برا أبو عبيدة خبتني نبينه برا محمد ضيف هبالي خبتني نبينه برا مجد كيلك خب ببينه وچاوا رهبري و حرکتا کو ایرو عزتا اسلامیه کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام
1400 سال بری مزگینیاوان بلکی دابومه گوتبو لا تزالوا من امتی يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة قلت ابو ابي طائفة كش امتا من لسر حقية جهاد بكن حربي بكن جنگي بكن نكسك وان ترك بكن نجي كسك مخالفة بوار بكن نكان زراري بدنوان بسانجاغ حضرت حسين هات تمثيل كرن إيلو بسانجاغ محمد ضيف بقوتنا أبو عبيدة بسلاح حماس والقسام إيلو لغازة تمثيل كرن إجا كرا أموان جبير نكن كرا دائما قندما ما كربلايا ما عصرا ما به أم درسي چاوا سلف ما شيخ ما قال ما چاواج كربلايش قر درس درخستن ده حياة خدا بجي كرن لهم بر ظالم وزور دستا وك سلف خو وك حضرت حسين مجادلة كرن امشي وك سلف خو وك شيخ خو وك قال خو يا شيخ سعيد كربلايش قر درسا درخن كربلايا ايرو ام بخوي نهلن هايجا خدا عز وجل مبقري جوان كسيكو لهم بر ظالم وزور دستا دصف مجاهدة تسكنن خدا عز وجل مبقري جوان كسيكو بأبو عبيدة يارا بمحمد ضيفارا بإسماعيل هنيارا بوان را بي ببي مل بمل بوان را حركة دكن بوان را مجادلة دكن بمالي خو بجاني خو بدعاء خو بوان أتكين لغي كل إيرو الميدانة تكرن بوان حركة خو بتبقر خو لكي لك وان دمين خدا عز وجل مبقرين جوان كسا خدا عز وجل مبقرين جوان كستيكو بكربلايا إيرو ده لكي لك حسين إيرو سف دقرن جبو مجادلة بكن خدا عز وجل مبقرين جوان كستيكو لهم بر سيونيستا لهم بر امپرياليستا اوان سروكي دولتكم ملتي وان مسلمان جبوتك بحركة جشدستي وان تيب وي شكل حركتكن لورا إيرو عالم إسلام بسري مايه جبر بس بسريتي إيرو كربلاء برجعبه ما چه بن دو حضرت حسين بخويي بولوي كربلاء جبر بيهاوي هات شهيد كرن مسلمان بي بويرة مل بمل بويرة مجادلة نكرن لوي ميداني تبي مالبات أخواتن قتل عام كرن هاتن شهيد كرن إيروجي غزة جبه خويتي جبه سريتي جبركو أوان سروكي وان قولتغي دولتكم ملتي وان مسلمان إشغال دكن ببصيرة حقية نابين بمسلمان را جبو يكيتيا مسلمان تشيكن جبو قوتا مسلمان بيتر زيادة تربكن ناكبن حركة إيرو غسد بشعب ما في شكل دبن إجا خدا عز وجل تمنيا مجرب ما وأوكو روكي بري روكي أبان إدارة جيا شيار ببه وجبو شيار ببشي قرام تكبن حركته قرام ميدانا بالا نهيلن أم ميدانا شي إنسان قدين ناصر نهيلن خدا عز وجل مبقرين جوان كسيكو بمجاهدارة مجادلة دكن بمجاهدارة صفي دكن بمجاهدارة حركة دكن جبو بن حسين عسري خبات وخزمته دكن خدا عز وجل مبقرين جوان كسا خدا عز وجل مبقرين جوان كسيكو بمسلمان ربي ببي حركة دكن دبي اوغري دمال وجاني خو ناخن برجعبا هیچ جوان رقم تو نیت مال و جان به اوج دبی اوغری ده چی ایجاب دکسه وی شکلی حرکت دکن خدا عز و جل مبگرین جوان کسا الهی یا ربی یا رب العالمین ويا جبار السماوات والأرض نسألك يا ربي إلهنا أن تنصر إخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس يا رب العالمين نسألك بأسمائك العلى وصفاتك العلى
أن تنصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا، اللهم أطعم جائعهم واسق عاطشهم واشفي جرحاهم واكس عاريهم وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ما نزل من السماء وما خرج من الأرض يا رب العالمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. إلى أرواح شهداء الإسلام الفاتحة.